Lakhain ko truck Duarbaguri MEC constituency angkang date horalong Harlongbi Velongbi College principal Karlitang Yunali Ronghangpi bangso Piert Hepen kachi otekang penajok Duarbaguri arat ningdu GP Ponrinti Piert Hetak muni datumke henvo lang sonsi chimandet henvo langke pinito pinapave la sonsi muni da kaya longta pinimesen pusitami pinap avideta thek Lasiladak Hanboka Harlongbi Velongbi College along a principal Karlitang Yunali Ronghangpi sitami alang like Piert Hepen kache oji aphan apor kalipin lang Bon sitami akupay kilang no pena joksi labangso Piert Hepen che o tekang nang koklo Laki isi Duarbaguri constituency arata tumaphan kanohok thetan binonglo Lapen Harlongbi Velongbi College along ke founders principal ke mancing abang pilo. Haningkan surihini ra niar ke baningkan pen pining an ke aningkan surihini ra ingkora pli aningkan an principal akam ke klempon abang pilo. Principal akam ke klempon boma hutami Duarbaguri ara raphan kaching thuranat ke paprang dun thekji aphan kabor ipon abang pilo. Lapen halapu Harlongbi Velongbi College along students mate loke charli duna somaratum pen ke thanpon college along sitami misen pensi nilituma phan nang thanpon lapen kai ke thekji aphan si college along ta nang thanpon ver lasinon principal Karlitang Yunali Ronghangpi labangso Piert Hepen avilu puki ning tuk piklopusi kachetong duna hut ning jepon itu pasal pada kita itu malam sudah lah sampai principal itu kita jumlah kita itu malam sudah kita bisa principal kami cing sampo tapi itu malam sudah kita dulu kita itu kami kita misalnya dan nama kami itu malam sudah kacing kita dulu kami ini cing sampo nang met thay nang met ke dia kata tum kar long pen ini duk pe alam lo athe ke ili kar bi khai long kar biang long nom Harlongbi long dia son Karbi, college along pen, itu principal, ma itu pihak tenglo, dam juga ni ngoi pe lam lo, na pen, non kibang jis tami ada bang kai principal ando dera, Karbi principal ando dera, ansu sei pami paklar pen, padu edi pangke ni deh mata, suning rilo la pen, doan kita ding tami dak, ini Harlongbi bilang biar principal, coba jual tami itu match ujui trong marong tamtu istame minggu pelam lo Lapen Karlitang Yunali Ronghangpi principal ahemasor missing terang pen ke thanpon ke Friday ni si Diphu Rengpoli Hospital long si ponlo Lapen ladake un elo pu ansi Diphu Medical College long ansi pon thutetlo Lapen ke ICU arum along palu choksi ghonta krehini an bikokta Thangnat a reports ta nang pithek theda lo phi anke lang salong si lang do opusi doctors atum pen thampon lasi ning duklo ghonta krehini bikok pen unji mapusi chonghong dinglo bonta aphi doctors atum pen achithe avelo pu ke ning duk piklopusi ning chepon hal sosial sense nga weda lo masih negi direct kok kari kan reng bilong hospital pon tu masih ada andam lang di sense lang besi bong sonsi dolo masih doktor panci emergency doktor pan hang lo cingkilong lo treatment kulit lo masih oksigen tidak bong kata lagi stipul long bang ledat long masih doktor tumbang pulo laki ICU long si ponang po kusi pulo kopi kuinang po pulo masih jen pen mat loge masih ni leto da prengpuri long ICU ge masih Diphu Medical College hadakan sini itu mana refer lo masih hadak si pon lo masih loge masih itu ICU Program dapat setame api marban datang dari rasan layo masih sona kita sebelum baru gonta krih terang api mana pernah kita dapat ada seta alang itu bangke honde mimi ason bemar silang kan
ane la tahai la son tahai ko masih ke non kujut sia bang ke ane akhor along lang to la son sia lang to lang launch along mane lang to masih achit ki bang ine derlo la te sia na dat ko si pakan lo masih ine derlo और बैठे बेंच उठे जान लो अपन के ini tum tani tuk pik lo lakan sige dak langkang long wata tum pandemi isi ke lang ni ke officer ason lo sitami pini apola mang sopir thipen joduk pan ke ini tum langkang long wala tentame ni tuk pik tapi ini tum langkang mun di long sitami binangan women na tum ke alam ni aktif lo ke kadang orang hamil kama tu sini cuma hapikan dan women itu orang nak mondeli tu han sini kirun pantai pantikan sedangkan pini son itu melalui beda tentang ke itu ni tu hapikan Nalim masih time elemen dia macam sompi News Report, Carbing Long Life.